Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai pat ka bangisim karai kalong, hadin baladon ka notification ka bala isu na kaliang jong ka health department, mentala se kombasi penayay, hakaba ka order kalong ka basyay kadar bak haki jaka pajba, haki snong haki tau, haki yew gihat, kawai ka jingya syong jingai uwe yewe, bat ka baar pat badai ban pendon kam yakini ki mas, I kumba kidon ki pajba ki bampat da sim kia hadu kata-kata. Ti kumta meneh ka review meeting nilai rai, ba ngin pa ya ki jing kerpat ru kerpang. Sya ki nong sensyar snong ki nong sensyar tau, sya kitu ki nyau hajar teli kitu ki COVID-19 Management Committee, bakin sengau bah, ban yarap lem, ban pentrekam ya kena notification, kaba isu da ka health department, na ka benta, ka jingkot ke jingkia, batru na ka benta, ka safety, jong ki pajba nong syong snong, haka jelam iklaya jongi, barok kawai. Keladon apa kaan? Kaan keladon apa? Haka pakai ke National Food Security Act keladon. But hadu ki village level, ladon ru katu ka special team kebengi ong ka vigilance committee. Ladon ru ka borsnong ka borthau. Te nakar kadau kino ke bayait light. Na kani kaan. Katkum ka ak, namar kani ke national act. Katkum kani ka ak, ginsap penstom katkum kaan.